Ingdeng Pri West Kar Benglong Wushu Championship 2023 Aparman Kapaman Po. West Kar Benglong Chambers of Commerce Abitung Atum Lihonjar Alangsun Kahumridam. Rahul Gandhi Aphan Bharatiya Janata Party pen criminal case ki pipona puthak nijang kar benglong dongkam kam arong sopi Congress asai hemalong District Congress Committee atum pen pherang ka mei kangni Neleberta thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pachiriklo kardom Tane pini abirtan non angton pen arjikta Ingdeng Pri West Kar Benglong Wushu Championship 2023 Aparman Kapaman Po. Kar Benglong arlo kar biak khe atum Wushu ka pathu anathu aphai jung pega sonsi thekpanlong. Lasojok Wushu Association pu mahang pathek pensi Best Kar Benglong ariso ejang atum aphan isi warsai keme ban pilo. Lapen penang an ariso ejang atum sitame Wushu ke pathu ahin chepate dunlo. Lasonsi West Kar Benglong arlo jengkha pathu aklamalong arni wang Wushu ka charli asai dengponlo. Lapen aningkan wang ason thak thak si Wushu Championship ka pathu paman ponsi pening ningkan surhini ra engkoi raket thoma ningkan anke Ingdeng Pri angdeng ansi pleng pontangdo. Pening ningkan surhini ra engkoi raket thoma ningkan anke jengkha telehor auditorium hall alongsi Wushu Championship ka pathu paman ponlo. Lapen bang engkoi sose ka chepate duna phai dolo. Patumi Wushu Championship ka pathu ponalong ke hai atuma phan Guwahati arong sopialong ansi chepate dunlong poputa birta pangdakpon. Lapen patumi la bangsa jai mek kedeng ponalong Wushu Association ame pu kanghon ronghang chunbang aprang ronghang lapen alohi aman ping pen ka chupapon lake jengkha outpost IC Pavitra Deka Wushu Association Assam Technical Secretary Kumut Gogoi pen danglok penang an ke thekiding atum chetong dunsi Ingdeng Pri West Kar Benglong Wushu Championship 2023 Aparman Telehor Auditorium Hall along ke paman pon mesen pen pachun ponlo pusi pherang ke thengno nang pachinitun Nijang Kar Benglong dongkamukam pen promise terang report Biswanath Karbi live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha West Kar Benglong Chambers of Commerce abitung atum Lihonjar Alangsun Kahumridam Nijang Kar Benglong Chambers of Commerce abitung atum pen patumi thereponi phai thomkep theman arni rongkhang constituency ke parlo Lihonjar Alangsun along an Kahumridam asai kedengpon Labangso Lihonjar Alangsun ke dola ke Nijang Kar Benglong rongkhang constituency ke parlo hongkram pen rong ali angbong along si dolo Labangso Lihonjar Alangsun Nijang Kar Benglong aphan ke isi chethangklong Alangsun lo Lasila bangso alangsun along Halloween pen nangkelang arat sitame wang lapen arni wang sitame labangso Lihonjar alangsun along munit chimbit me pin ason si thekponlong pu arjulong si labangso Lihonjar alangsun along an Nijang Kar Benglong Chambers of Commerce abitung atum pen sitame kahumrita masai dengponlo Laponat Pherangkya thengno Nijang Kar Benglong Chambers of Commerce Chairman Michael Kramsa ahin penang pachini duna tengke labangso Lihonjar alangsun penang an chethangno lapen Halloween pen sitame nangkelang abang wang lasi labangso Lihonjar alangsun along kelang araratuma phan barpi barso kachiti adem ka siksak kapawe detji aphan Nijang Kar Benglong Chambers of Commerce ahin pen sitame prabjen pen barpi lapen barso kachiti ahem ki kimbi ponji aphan Pherangkya thengno nangthan pachini dun Lapan labangso Lihonjar alangsun along kewang rinti arat do ana phansitame keter ahormu lapen bong sisa kapapu phedet pen wartap warpru phedaji phansitame labangso Lihonjar alangsun along kewang rinti arat atuma phan West Kar Benglong Chambers of Commerce abitung atuma hin pen kachuning ri pado Ladak nitum West Kar Benglong Chamber Commerce na labangso kijui kelang mati ladak kijun lason pengispo lason adim do ladak itum theklong lo ke damtang aningkan mutame labangso itum non tini nang khomri bangalalo ladak ahin pen kerang pusame mane solo so lapen gitu local kerang ladak aningkan nang samel son do ala siaport ahul kali same dak baroma tamel son suni da son do asedak kenalan ami tum icho kijun lapen dak lang keklo lason aning kang sampen ke theklong lason do lasini tumang theklong lo dak mane kichu kijuna dim no kiju kelang dim no dolo pong de lason dim bangke gitu toilet laso mukha bang nili tum thekamong lo labang so avila asini tum dak pinang humbi lo je rong sardum dolo lapen ladak committee tum dolo labang so awareness ke dengi phandam nili tum
pini latum ben tumiti ben chingrai sil tum chamber commerce team ben bangsi pini itu madimak long tame nang than lo dak lo kim nang dak lo temar nang pili tum han pini nang pasini lo asli tum la 5 tarik masa tarik pelo tang time tum tam bang cheng tipo asila so dim bang ke tum pipo si kenang so atia muni tum si kecho kidu no si doklo mala so din no si kedam lo bonde isi mane toilet mate lagi tu khaino pen itu laso kasafai dia so asli tum thegam long si pini bang ke Jingki than pami lo lapen ladak media sa rumah tamil itu ini chamber commerce memang ke pacini bang lalo non kebangji tin bang tin busame non itu dak nahumbi lo itu kaprek hormu busame la sisa hormu ma plastik hormu busame kebab kilosan theglong as itu malalo dak community rumah tamil labang so sab to mane awareness mukha mate lak kebang kedam atu mandak pacini ni bang lalo WhatsApp te dia hormu bang mane long din divet pen mate long din dustbin do ponda dak divet pen lason iklan ni mal lason itu kirim le kini dulu kadok le bang pugang tipin ke tu mantam Nijang Karbeng Long Wathat Lang Sopen Long Ki Dong Pi Report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen lang icha Rahul Gandhi Aphan Bharatiya Janata Party pen criminal case ki pipona puthak Nijang Karbeng Long Dongkam Kamarong Sopi Congress asai hemalong District Congress Committee atom pen pherang ka me kangni Rahul Gandhi Aphan Bharatiya Janata Party mate BJP Ratchari Asong pen criminal case ka pabon pon aputhak pini theria chiklo ni phai thongkebra EC arni Ratul Kalita chairman social media APCC Bimol Dole state coordinator social media APCC lapen Singteron West Karbenglong District Congress Committee ami phuatum tong sekot pen Nijang Karbenglong dongkamukam arong sopi Congress asai hemalong sodak pen pherangkya me kangni criminal case last mane alasu ki asti pi adukan por aso bagi criminal case bagi mane akai aja ki pam malam yes example alam kalau ke ni hisabe singteron chokda ka ayuda teron inut mane ta teron nulit budi ki Nirav Modi kiman Modi ulabo kan Modi kan na solam chot ka jati je okuman koriছে ka OBC okuman koriছে ta solam kan mane kan election Rahul Gandhi ka solam bole je bharat joro irdum butte yakhe jati dharmu kan nabe bharat joro chimu tne hidup ke la kisun bamude bechelo eklem ke na hoge chongda joro saya dia murid penceng lo butte kai ke cinglo tadi si harap juru kita bilo kasi Allah so murid si aku mana akhe su an mana UBC dapat menale tanah murid akhe man kila murid kila sidet aku sama tadi sita alam dia ada dia thesi dalam mana la so bili itu la so fi keba ala mudi dua UBC tu kila sidet lai kali সমগ্র জিলা আৰু মহকুমাত এনেকৈ প্ৰেছ সংগঠন কৰা হৈছে সংবাদমেল পাতি ৰাইজক অৱগত কৰা হৈছে যে আদানীক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বচাব বিচাৰিছে আৰু কাইলৰ পৰা আমাৰ মণ্ডল লেভেল আৰু ব্লক লেভেলত সংবাদমেল সংগঠন কৰা হ'ব আৰু এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ এই যিটো গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰাৰ যি অপচেষ্টা কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে এই কথা ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জেপিচি দিয়ে যেতিয়ালৈকে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাসকলৰ লগত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কি সম্পৰ্ক আছে খুলি নকয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এই সত্যৰ বাবে আমাৰ এই যুঁজ হ'ব আৰু সেই ভয়তে তেওঁলোকে আজি কম্পমান হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি কণ্ঠ যুৱকৰ কাৰণে যি কণ্ঠ যুৱতীৰ বাবে যি কণ্ঠ মহিলাৰ বাবে যি কণ্ঠ গৃহকৰ বাবে যি কণ্ঠ নিবনুৱাবিলাকৰ বাবে যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক বিজেপি হত্যা কৰিব খুজিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই যিটো কলা দিন এই যি কলা ডাৱৰে আৱৰণৰ দৰে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন আৰু সেই ওপৰলৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সদায় আগত থাকিব
যিমানে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিব চেষ্টা নকৰক কিয়, যিমানে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক জেলত দিবৰ চেষ্টা নকৰক কিয়, সাংসদ পদ খাৰিজ নকৰে কিয়, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ পক্ষত থিয় হৈ থাকিব, সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ হৈ থিয় দি থাকিব। আপুনি নকৰোঁ বুলি কৈছে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি তোমালোকে আমাক জেলত পঠাই দিয়া, যদি পাৰা জেলত যাবলৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰস্তুত আছে, কাৰণ ৰাহুল গান্ধী হয়, ৰাহুল সাভাৰকাৰ নহয়। তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী হয় আৰু গান্ধীয়ে সত্যৰ পথত আছে আৰু সত্যৰ পথত থকা ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও ক্ষমা নিবিচাৰে। জেলত পঠাব খুজিছিলে যদি তেতিয়াহ'লে মোদী চৰকাৰে জেলত পঠাব পাৰে। Nijang Karbenglong Dongka Mukam Pen Promes Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berita la ampen si kang tonik lo. Kadong we phanta kurwang thula pen dome thakme.